Nintham Mefam ngasi aroiba dimita MLK Megasandra ILP ki matangda calling attention pukatuna karamba matamda ILP bill puthokkatori bana haina se sada wang Purti Kendra House da mai toina mutpa masung sahi noriba angang thabak tahol lambagi matangda MLK Zoiki Sunna lenga So, Manipur Assembly the Manipur Hill Areas District Council Support Amendment Bill 2017 passed over. Ma'am, Kurumzari, the Nibiris Impact News ni ay kekatoxom na Jose, Pungsasi Pop Gipano Pausing Miam the Pizzery. The Ramato Super Manipur Legislative Assembly ki Ohum Super Mipam, Ningtam Mipam Ngasiloisin Cray, Ngasiki Mipamata MLK Megasandana ILP ki Matanga calling attention Fukatuna. Se Minister da ILP ki bill draft tawbada asoba thodang loram laga se Minister oiraga ILP matangda karigi tubina leibage House da karma matamda ILP ki bill thambigani haina wahang hangki se Minister nongthuna berena the Protection of Manipur People Bill 2015 di India ki president reject tawre the Manipur Land Revenue and Land Reforms 7 Amendment Bill 2015 amasung the Manipur Shops and Establishment Second Amendment Bill 2015 gidi president gida leiri Anuba bill lama house da thambagi maram piraduna thamdabagi maram piraduna anuba bill lama sem nabagi munna khananaba matam khara lawani haina house thamki MLK Megasandra calling attention to the makatana JCIL PS amasung lamdamasaki miyam na ILP ki anuba bill lama ningtham mifam asida putho u haiduna lenga ka sida pressure piri Manipur da income dalase masa pani funipanda mapalam taki mitop lising ani khara hen bata sanglaki adubu hojikti mitop lak mapalom sangsilakle voter list da mitop kayagi ming hapsen ba mapalam gi mitop singna karwar asoba hangtok lakpasina yelong ngai gi miam da soba saitheng ama pigani haiba wafam thamki se Minister Birena calling attention adu ki bakhata ba pokhom oina mahak masa yauna leiriba singna state asiki damak haksidna khalam labadi hojik leiriba issue asi leiram loi Matabama the voter list of Ming Hapada officers saying politicians sing na mito panghap the hapsil lamba kaya sina awaba mayok na bani haibaki ingit people wapam thamki amarom da police da akan mayathang pipatagi ziribam da siasang yawdan sanglak pamito kaya halan khre mau more ukrul susanpur gi mafam sing da police post hangdona mapal dagi mitop sanglak pa thingna ba khong thang paikhale haina se Minister Birena House da thamki Calling attention ki matamatu da MLKS Zoikeson Singna New Delhi da leiba Manipur Kendra House da ngahak laitana mai mutpa masung sahi noriba angang canteen da thabak tohlam pagi matang da wafam pukat ki Zoikeson na makatana house aduga naknana leiriba Tripura Andaman amasung Nicobar ki guest house singdi mai nganduna lei apikpo state singina ningthina thabak tohlaga aikoigina building yauna pibam sok da leiba sinungai ti haiki Zoikeson na pukhalakni ba kwafam adu da se Minister Birena electric khakti maida makha polo ba ikhoi ya soibani income da lisingani amada laikiba generator ama mathau sungtok toholam dabani hojikti guest house adugi building su sangal lagani loina generator ama su tha ani phapik banungda laiduna thamlagani haiki calling attention pukhatringai da MLA Zoikeson na 0 hour khutong sabal logduna oripok taki sanam pravis kauba mahiroi ama UV gi Noida da laikhitabagi matang da kwafam pukhatki Zoikeson na Pravis ki wafam pukaladuna laikidaba aduki case kada yorobage CBI da sinagani haikibadu sinakrabara haina se Minister ki puning singsin ki se Minister Birena laikidraba Pravis ki JSC ka unare mahiroi adu managna hospital na pukat taduna arapa daleba district hospital na pukat pa adu haksangi kaya lokthok para haibge singnani ngai oi case adu CBI da tijilhan biyo haidana UP ki lengak ta official oina ai baserol thak haina phongdoki North-East people is not only for Manipur. India is the second citizen of India. We don't talk about port am hill leaves. Hojik Sri Chanam Praves like hidre. Like the Missis, I'm no item of bonus. So far, Akogi Manipur government against you initiative Kay Low Rege. Honorable Sam Nasu Namu, Kogi UP Shem Jogate in Town of the Mount CBI da, Sinana Taxani, Hype Unare Taxela. By other Honorable Minister Gasu Unadanature. Aloina details my am do Hojiki Hybe Bedugi. Chingnaba organ, human organ, Chikabar Toba, hot pocket of Chingnaba Yamale, the Honorable CM Harpudagi. I infali or can the Magon the team like. So my mind a brief
ai moi family JC da so dui chithi da pija ke ben smai ta guna mi asuk suspend tawre mi asuk thikali smai tawre tangai further de koi CBI da sinage man adagi di amuk adu matung da ikui kuidri taran pi mang da la am da ge aina fare adu di ena torkan da koi CBI da sinabi yu yaraga di ena chithi ma officially igre haita ngasi sathaki baroi bading thammi pham adugi horakpada sathaki ba wahangi matamda integrated child development scheme ICTS MGNREGA Hill House Tax Mortality Rate na sing basing ki batangda steered question sing hangki MLA Zoikison ICTS ki makhada free school ki mahi tamni ba sing na sujin naga da kit sing lobada e tender ningthina tokhibar haina wahang hangki wahang aduda social welfare minister nam sakip kena pre school ki kit lona bhona bada karigumba aran ba bata tokhi di haina house pa khum piki MLA Surja Kumar Okramna income dalasini tara nipan gi MGNREGA gi makhada mi mana thabak kayam sukhi center na scheme asiki share hantha halabara haina wang pukhat ki wang aduda RDN PR gi minister thongam besasina income dalasini tara nipan gi thabak subgi sang asi 17.89% ni center na share hantha hanbagi wapam leiti haina pakhum piki wang gi patamanduda MLA Dr. Saltolin Amona Zeribam district manung sanba singi mafam kharadagi laingakna Hill House Tax lobada laingakna law haiba yadabra karigino haina wahang pukatki wahang aduda revenue minister ke syamna Zeribam da MLR and LRX sanarabani amasung lamgi survey lauribana tauribana tax logdabani survey su revoke tawroi haina pakhum piki mortality rate ki mari lainana MLA Surja Kumar na National ranking ki matung ina Manipur ki infant mortality rate kaya subda lai haina wang hangki Health Minister Jente Kumar na state ase infant mortality rate ta India ki oina ohum subda lai state ase ki waliba doctor nurse lab technician sing hosik launa bigi tauri ba ase loisil laklagadi awat per mekhan pag ngamlagani haina house ta pakhom piki ising isaw ki matang da MLA MD Abdul Nasir na isaw ki matam da turel torban siam na balaiba kadai dagi laukibagi Isangna manghal labasing samjina basel kaya kaithoki haina wahang hangki IFCD Minister let pau haukimna ising isaw ki matamda aphang walai bak laudona torban sangki loinana isawna sohal labasing samjina balupa koti tara kaithoki haina pakhum thamki MLA Nasir na makhata ba wahang hangsil lakpatagi se Minister Birena haugatuna ising isaw mari mangarak tawbada samjina ba ahing nungdang tumdana honaki sing leibak lokthokpa yaroi haina court ki athingba leibana sing di leibak lokthokpa yadi adubu mathangi isaw laktringeida samjinaba leibak lognabagi sing khara masak khangdole leibak lobagi ayaba lognaba court ta taknari haiki survey toba lam survey toba hebasi yamna tangai phadabani hebsi isana sudum khang bani aduga toribabu hojik double tax lori base sarkarna sibu hauna bra sinida koina khangning base hana haukibada chahi mayamama adi 9 MLR LRA ki makha 1960 ki makha da adi ngasai ki survey tawruba lens de Hill House Tax piramagasu sarkar haibasdi choiram badu chumthona ba hona basini akoi da darkar hoidi Hill House Tax thiramise survey len oiraga adu mistake ama lere mani karai deno communication gap am soi lere mani haijariba mado khoi government find out torge Soshanpur gi district ki or Fazrong gi manung da laibada survey tawni haibadu so du su niyom na yar moy dudi ada niyom na yaba katang tawgani niyom na yada badi am ta toroi ai madu made house assurance pijagi kayam yamna soksil lage amasung masi mathangi sauda thengnaba ngangbadra singi leibak yaudana isa gi sar aigi inkhol leijari ba aigi yum leijari bado adu pulap puna tawthuaga su sar 100 meters thonba konaroi hai basa ai chapchana khangi lilong khwai chauna kai bani si phajana happani sila aduna si lana logi ganu leibak lobai sidi court ki adumba leibani na khoi honorable CM ga kariga forest mantri ga court ka tanar kanda khoi gi yamna tangai phadaba turin khombang sing sigi sinabam kari tawsige se akhoi mayam tanar kanda somda tawsi na thamjage lambi semba su leba krai di logdori dore long na man tholo su kai di logdori na khoi kanna court ta khoi appeal torga masim ta di sumai tawna khoi leba ki si tangai phadana masi dore long na man si mathang nong tak ngai tholog da ya da bani lambi je semok da ya da na khoi appeal ma tawge na kanna honari adum khatai house da thamjaw Deputy Chief Minister Oibeta Natana Finance ke Sarsu Puriba Yumnam Joy Kumar na
ngasi ki mifam adu ki house ki table da appropriation accounts 2016-17 finance accounts volume 1 2016-17 finance accounts volume 2 amasung accounts at a glance 2016-17 thamki tang kunda phamki ba mifam da house na refer tawki ba ki batung ina hill areas committee ki chairman ori ba MLA ti thangzalam hawkip na hill areas committee ki the Manipur hill areas district councils for amendment bill 2017 report house ta thamki the Manipur Hill Areas District Council Support Amendment Bill 2017 adubu Minister N. Kai Sina House na kanana ba masong pass daw na bapukat ki House ke Speaker Yumnam Kemsana bill ado House na pass daw bada yarabara haina hangbada House ayaba pipiti ki bill ado pass daw ki House ki aroba agenda oina Speaker Yumnam Kemsana Indian Constitution ki Article 3 amend daw na ba masong framework agreement ki waro laingak ta khangan na ba hawki ba solai tang kunma thoide lokiba resolution number 119 bu house na amato ina yanare habigi resolution adopt tawna ba house ta thamki house na amato ina yana badagi resolution adu house adopt tawbada yari haina speaker na lauthoki resolution adu house na adopt tawba loiraba matung speaker na 11 house ke agenda makhata na khana ba laitrabani na taramathoi suba Manipur Legislative Assembly gi ahum suba mifam sendai loire haina lauthoki ngasi su makata na Manipur ki civil society organization ki mihu singa hojik NSNIM amadi India government ka zathariba peace talk interlocutor oriba RN Ravi madi Minister of State Home Affairs Kiren Rijiju ga unakhre ngasi unabadu da framework agreement ki waro sinama purakna ba honariba sida yariba makhai issue osiga mari lainariba punama pupunna tanaminaraga loisin banatana tai lambi leiroi haiba interlocutor masada CSO singna khangal lamki hairi karigumba waro sinasina Manipur Assam amadi Arunachal Pradesh ta mari lainaba oirabadi hariba state ahum asigi miyam amadi government ta khanghallamdaba yaroi hariba state ahum asisu waroisin asigi party oibata natana state ahum asina yaba waroisin oigata bani haina interlocutor RN Ravi gi mapamda thamki karigumba wafam asi government of India na ikai khumnadrabadi masina asoba akai bhima puroknabagi masak oigini amasung masigi daita center na pugada bani haibasu mayek sain khanganki loina hiramasigi matangda center na kari karamba thabak lokhat paleirabagi haina hangbada houseing public oina karigumba finalize tawba amata laitri adubu wafam asigi matangda center ki maiki degi su komna gengani haibigi thajaba piraki hairi ngasi phawba kupa marol haidok tana leiriba framework agreement ki wathok asi maitei amdi naga khakti ki conflict nate Manipur ki tunglapsat ki damaktani khanduna phurup khaidana pon bi saktam ngangna bhona mina se haina all Manipur Muslim Organizations Coordinating Committee na appeal torkli hata da leiba amokok office ta pawmi sika unabda organization asigi president SM Zalal na hai indo naga ki framework agreement ki waroisin lakpada landam sigi pangal phurup singnasu taramna oi adubo Manipur ga pun ngamkhai nungsinabagi marida akai bapi bayaba wapam yarom labadi yaba ngamloi ngamkhai gi damaktadi hiram amata da yasunaba yaroi karigumba miyam gi apama gi bayokta laigata wafam yarom labadi Manipuri Muslim singna sapsana thengna ba sem saduna leire maramadana Manipur gi oiba wathok singda purup amakakti oina khanba sumloi lamdam sida kunda minari ba purup singna amato ina ponsindana Manipur gi apunba ngamkhai ngangna ba hona minase loinana naga hari ba purup ase Manipur gi tana thana ba yadra ba saruk amani hariba purpose political solution lakpada sokali haiki amromda framework agreement ki matanda all Manipur Muslim Organizations Coordinating Committee na India ke President Ramnath Kovind Prime Minister Narendra Modi Home Minister Rajnath Singh Manipur ki Governor Nazma Heptullah Chief Minister N Biren Union Ministers of State Kiren Rijiju amati Indo Naga Peace Talk ki interlocutor RN Rabida ngasi memorandum amam pesentuna Manipur ki ngam khai kahendana ba taksin kre hairi lakadoriba nagagi solution sida community singi masel gi marakta loinana Manipur gi apunba territorial integrity amasung cultural integrity na singbada kaiba pibana singbagi wafam lakpa taragadi pangan singna
ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯇꯧꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯊꯦꯡꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯔꯒ ꯂꯩꯔꯦ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯤꯁ ꯇꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯀꯨꯞ ꯅꯥꯍꯨꯝꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯅꯤꯇꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯃꯁꯤꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯍꯔꯥꯎꯊꯦꯜꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯑꯣꯀꯤꯐꯥꯝ ꯇꯧꯍꯟꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯔꯥꯎꯊꯦꯜ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯟꯖꯝ ꯆꯤꯔꯥꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯟꯖꯝ ꯈꯨꯅꯧꯒꯤ ꯂꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯒꯦꯖꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯡꯃꯥꯏ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯡꯃꯥꯏ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯜꯍꯜꯂꯨ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯁꯦꯟꯖꯝ ꯈꯨꯅꯧ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯦꯟꯖꯝ ꯆꯤꯔꯥꯡ ꯖꯣꯏꯟ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯋꯥꯀꯠ ꯏꯐꯝ ꯆꯠꯊꯈ꯭ꯔꯦ ꯋꯥꯀꯠ ꯏꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯁꯦꯟꯖꯝ ꯈꯨꯅꯧ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕꯅꯤ ꯋꯥꯀꯠ ꯏꯐꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯐꯨꯝꯂꯧ ꯖꯤꯄꯤ ꯈꯨꯔꯈꯨꯜ ꯖꯤꯄꯤ ꯃꯌꯥꯡꯂꯥꯡꯖꯤꯡ ꯖꯤꯄꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯥꯏꯔꯦꯟ ꯀꯥꯕꯤ ꯀꯗꯥꯡꯕꯟ ꯖꯤꯄꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟꯁꯤꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯦꯡꯃꯥꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯂꯣꯏꯇꯥꯡ ꯈꯨꯅꯧ ꯌꯨꯠ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯃꯣꯏꯕꯨꯡ ꯈꯨꯅꯧ ꯌꯨꯠ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯥꯟꯇꯣ ꯌꯨꯠ ꯀ꯭ꯂꯕꯀꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯤꯡꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯃꯉꯥꯁꯨ ꯂꯧꯈꯤ ꯋꯥꯔꯦꯞꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯔꯥꯎꯊꯦꯜꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯠꯇꯗ ꯑꯣꯀꯤ ꯐꯥꯔꯝꯁꯤꯡ ꯁꯥꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯑꯏꯕꯁꯤ ꯊꯣꯛꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ 13 ꯍꯔꯥꯎꯊꯦꯜꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯆꯦꯟꯅꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯐꯥꯒꯗꯕꯅꯤ 40 ꯁꯦꯟꯖꯝ ꯈꯨꯅꯧꯒꯤ ꯁꯤꯠ नंबर 4 दा लैरिबा हराउथेल असी सेंगमाई पुलिस स्टेशन की मनुंग लहनगदबनी सहीरोक तुरेल मसन हन्नबा होनरकपदा तुरेल असिबु सिजनरिबा कुल सिंगना अमत्त ओइना थैंगनमिननबा अमदी हराउथेल की मफम सिंगदा करिगुम मकल अमत्तकी थबक पाइखटपा मतमदा लम्मपु ओरिबा सेंजम खुनौ अमदी सेंजम सिरांगी खुंजा सिंगदा हाना तानगदबनी हाइबा वारेप सिंगसु लौकी दरबार की मतमदा पिरंबा अखोई इनिंग तौसना पिरंबा राइसे हिंदुना लेगनी हाइबनी हारिबा सिंगलबा लॉबुक मया मसिगी मपालना ngasi अखोई की सेंगना लेजरबा अखोई इरम असे अखोई की सी नंबर 4 40 सिंगम खुनो की मखादा लेरिबा से अखोई की ओइरबनी मरमतुना अखोई की खुंजा ख्वाई खुदिमना मसिना युमफम ओइरगा अखोई मणिपुर दा थेंगनगदबा पेरिफेरी एरिया दा लेरिबा तोंगान बसिंगी बाउंड्री की से नेबसिंग असे थेंगनबा तंगाई फदबा ले दरबार की मतमदा पिरंबा अखोई इनिंग हौखिबा सही खर सिदगी लंदम असिदा लैबा स्कूल खरना मसामकी स्कूल दा क्लास 8 तमलिबा महिरोय कयाबा स्कूल मसाना लौजबा प्री बोर्ड एग्जामिनेशन दा मार्क नेमी हाइदना बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर न लौदुना पांगतोकपा SSLC एग्जामिनेशन थाबा यारोय हाइना जाथरगलिबा थौंग असि ख्वाइदिगी लाइबक थिबनि हाइना कंगलिपा स्टूडेंट्स एसोसिएशन केएस के सेरोलमन हाइरि स्कूल सिंगना पांगतोलिबा प्री बोर्ड एग्जामिनेशन असि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर के SSLC एग्जामिनेशन की स्क्रीनिंग टेस्ट होगदौरिब्रा हाइबसे मरी लेनबसिंगना सेंगदोकतबनि हाइरि जेनिम्स की डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी ना सिंदना डिसीज ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की मतांदा कंटिन्यूएशन मेडिकल एजुकेशन अमा ngasi पांगथोखरे स्टेट असि ओइना मपुंग फाबा डिसीज ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन सेंटर अमा लैहन्ना बहोनबा जेनिम्स ना मपुंग फाना सौकतकनी हाइना इंस्टीट्यूट असि की डायरेक्टर डॉक्टर TS भीमोना फोंदोखरे पोरमपाता लाइबा जेनिम्स ऑडिटोरियम दा पांगथोखिबा थौरम अदुदा डॉक्टर TS भीमोना हाइखिबदा जेनिम्स मपुंग फाबा डिसीज ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अमदी ऑर्गन डोनेशन सेंटर अमा ओहेना बहोनबदा मतेंग पीगनी अदुबो हौजिक लैरिबा जेनिम्स की मेडिकल अमदी पैरामेडिकल स्टाफ सिंग ट्रेन तौबा अमदी ऑर्गन डोनेशन का मरी लेना नेशनल पॉलिसी अमा निंगथिना सेमदोकपगी मथौ तारी हाइना डॉक्टर भीमोना फोंदोकी ngasi की थौरम अदुदा मोहन फाउंडेशन की मैनेजिंग ट्रस्टी इमा मणिपुर की प्रेसिडेंट प्रोफेसर के सुलोचना सीज हॉस्पिटल रिसर्च इंस्टीट्यूट की मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर KS बालिन जेनिम्स अमदी रिम्स की मेडिकल स्टाफ याउना अतोपा स्टेट सिंगदगी लाकपा स्पॉट कयाना ngasi की थौरम अदुदा सरुक याकी all employees of Jenims, I can assure that we shall extend all possible help and full cooperation to move forward and start this process of disease organ donation and organ transplantation in Jenims, so that this becomes reality one day in this institute, Jenims, and our sick people in this state and in this region live longer happily. स्वास्थ्य सर्वेक्स की मरमदा मियाम दा खंगनबगी मास अवेयरनेस प्रोग्राम अमा सगोल बंतेरा आमोदोन अखम लेकाय वार्ड नंबर 7 की कम्युनिटी हॉल पांगथोखरे इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सिंदना पांगथोखिबा थौरम अदुदा थौरम सिगेस ओइना सरुक याखिबा महत की डायरेक्टर गेट कुमार नेप्रमना सही असगी जुलाई 19 दा सेंटर ना हौदोखिबा स्वास्थ्य सर्वेक्सन 2018 ना लेबाग असगी अपुनबा सिटी अमदी टाउन लिसिंग मरी के सुबना निफो मापन बु लु नान बग बरी लेने मथौ ताबा इंफ्रास्ट्रक्चर सिंग सेंगतपा
मदुगी कानबा फोल मियाबु सरुक याहनबना सिंगबा हिरम सिंगदा रैंक पिगदोरिबनी थोरमदुदा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की वॉलंटियर सिंगना अमोट अकाई सिंगबु करमना हार ओलहनबा याबगी हाइबगी मरमदा सुगाइना ताकवा ग्रीन बकेट डेमोन्स्ट्रेशन अमसु मियामदा उतखी Impal municipal corporation ti bani impal sekara koi matu corporation da ka aho bunate online common service center common any common service center ka ba sanpong service to da bani da lali tu matu ni na ai selection to bani aduna sai spot da ha mesti pandan dulu nak ni dia leba lama ko kan to da ba ai to pandan ko ni da ta jadi mesti yang sabi kai ani sebenarnya saya kata nanti si mana tu dalam orang pokta ba hai si lang pokta dia kita ni bola ikut itu na dia itu dah pokta merah pamok kan Abang Mama Subna Satarakwa Hundrani Palak Suba Nupilan Lingsing Thoram di Manung Sana ngasi Imphal West District Manung Sana Laiba Kodong Popi Mama Laikai Lampakta Nupilan Celebration Kodong Popi Branch Sinduna Bang Thokri Nasi Thoram da lising masapan subna mari badi lising masapan kuntra mapan da thoki pa Nupilal Laiki Rabatuna Pabi Ma Singi Mafamda Laisu Katuni Kai Kum Nabotki Thoram ki Manung Sana Nupilal Celebration Kodong Popi Branch ki Publicity Secretary Peter Kangjam Bana Matokram na Nupilal Thoki Van Habi Matang Miyam da Taki थोरामतुदा लोक जनशक्ति पार्टी के दलित सेना मणिपुरी स्टेट यूनिट के प्रेसिडेंट आर.के. सोमेंद्रो एल.एस. काइकू NLMAM कोदमपोपी ब्रांच की के पूर्णिमा से कोदमपोपी जिला परिषद के हाना मेंबर ओरंबा एल सुरचंद्र कोदमपोपी ग्राम पंचायत की प्रधान टी.एस. नंदकुमार अबदी अतई मियोय कयाना सरुग्या की लोइना नाहोकी डिसेंबर 12 दा पांगथोकी नुपिलाल निंगसिंग लमजेलदा मको मथंग तारखबी सिंगदा मना मथम सिंगसु येंथोकी लाइबक थीबा एक्सीडेंट की थोदोक अमद सही मंगारोम तंगाई नुपी मसा अमा लाइखरे थोदोक असे ngasi नुमिदां वाइरम पुंग मंगा मखाइरोम ताबा मतमदा अंदरो पार्किंग रोम दगी मियोय अहुम तोंगदन यांगना थोरकपा जिउ केटेन हारिबा गारी मसा सिना वांखै अंगोम लेरक मपादा ममा मसा लबी लानथोकनबा होनरिङैदा थोमजनबदगी अंगांग अदु लाइखिद्रबा अंगांग नुपी मसा अदुदी सोंगथाम दीपांजलि कवि वांखै अंगोम लेकाइदा लेबा अंगोम दीपेंद्र अमदी तमफागी अमत पोक्सबी मसा नुपीनी अंगांग असगी ममा सोंगथाम तमफागी हक्सांगी सरुक खरदा सुसोखी लाइखिद्रबी दीपांजलि की कोके सरुकता काहेना सोखी लोइना मनांग नपद लेबा वर्ल्ड यूनाइटेड क्लब की वॉलंटियर सिंह ममा मसा अदुबो एडवांस हॉस्पिटल पुदुना लाइकन की हाइरी अदुबो काहेना सोकपन मरम ओइरगा दीपांजलि लाइखिदबनी नकलमरमदा गारी थरप मियोय सिंह अदो इम्फाल ईस्ट पुलिस ना फागत पंगम दे हाइना वर्ल्ड यूनाइटेड क्लब की माइकेदी की थमलक्की लोइना अंदर पार्किंग ताखिबगी वांखै लंबी असीदा मेडियान हापी नब मरी लेनब सिंगा हाइजख्रबसु ngasi फावबा यंगसिन पीतबसिना एक्सीडेंट तोइना थोकपा मफम अमा ओहेल हाइना वर्ल्ड यूनाइटेड क्लब की माइकेदगी लैंगाकी पुनिंग सिंगसिलकली जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस जेनिम्स इम्फाल इशू तौबा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट सिंग पिथोकनबगी बोर्ड की मिफम मथंग सही जनवरी 23 फेब्रुआरी 23 मार्च 23 अप्रैल 25 मे 23 अमसुंग जून 12 पांगथोकलगनी हाइना इंस्टीट्यूट की मेडिकल सुपरिटेंडेंट की सेरोलमना खंगलगली सोशल साइंसेस ता रिसर्च मेथोडोलॉजी हाइबा हिरम असिदा नुमिनी गोइबा UGC NERO स्पॉन्सर तौबा नेशनल वर्कशॉप अमंगसी डीएम कॉलेज ऑफ आर्ट्स की रूम नंबर 3 हौतोखरे डीएम कॉलेज ऑफ आर्ट्स ना मणिपुर सोशियोलॉजिकल सोसाइटी MSS का कुसमनदर पांगथोकिबा सेमिनार अदुदा सोशल साइंसेस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर सिंगना सरुग्याखी Youth Affairs and Sports Department की मखादा लेरिबा नेशनल स्पोर्ट्स अकादमी की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ता मेंशन गदबा कोर्स अमदी ओजा की अहांग मफम खरकदमक मतिक साबा कैंडिडेट सिंगदे एप्लीकेशन कौरी हाइना इम्फाल डिस्ट्रिक्ट की एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की सेरोला मना हाइरकली अकुबा मरोल की दमक लालिब जनवरी 2 की मरी फाउपी मनुंग ऑफिस असि वैकेंसी असिस्टेंट का उनदुना खंगलब यागनी हाइना सेरोल सिना मखातारी रवि प्रकाश एलियास रॉबी की ब्यूटी एंड फ्रेग्रेंस हाइबा मिंगथोन बा पेंटिंग की सोलो एग्जीबिशन अमंगा सिंगजम युमनाम लेकाइदा लेबा बुक्स एंड कॉफी दा पांगथोखरे एग्जीबिशन अदुदा पुन पेंटिंग निपान उतकी एग्जीबिशन अदुदा DIPR की डायरेक्टर के मेघचंद्र MPSC की चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर कोनसम हिमालय यावना सकनारबा मियोय क्याना सरुग्याकी बनबे याबदी रवि प्रकाश दिल्ली स्कूल ऑफ आर्ट्स के बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स लोइसिनबा ngamkraba
lamdam asigi inkhalakliba artist amani. Vijay Rupani bu makhatana Gujarat ke minister oina ba BJP ke state asigi observer oriba Union Finance Minister Arun Jail ina lauthokre ngasi Gandhinagar da pangthokiba Gujarat Assembly mikhala BJP ki mai paklak kraba anoba MLA singi oiba mifam aduna ware base laukibani mifam adu saruk yakiba party asigi Central Observer Union Minister Arun Jail amadi party asigi makok thakba lusingba Sarus Pandira Vijay Rupani bu state asigi minister amadi Nitin Patel buna deputy minister oina khankibani loinana state asida State asigi oina deputy chief minister ani khangeni hari panbayai Gujarat Assembly ki member samang marphuni toi leibada BJP na seat marphudra mapan phangbangam kibani state asigi government pain bagi damak yamdrabada seat marphudra ni toi phanggadabada BJP na seat tare hena phangbangam kibani ngasigi mihamada party asigi election in charge of state odiba Bhupender Yadav su sarukyaki Matang swasta break am lojage break matung da Bishnupur district ki kaino thongkha mamang likai da yum ama maina tumna sak ki paw amadi Manipur musu maling tongan tongan ba I paw sing puduna laksage impact na sumi tadna lebio mayam mukana taram na usari bulletin sugi makata pa paw mayam da pisari Bishnupur district ki banung sanba kaino thongkha mamang likai da yum ama maina tumna sakre maina sakra ba yum madu laikhidraba thonawjam ibol ki masana pa thonawjam birten sahi yankai humdoi gini hairi Thadogasi ngarang numidang pung taret tarak patuaida thokibadi thonawjam Britain gi loinabi thonawjam mobi dhanesori impact news da phongdor pung patung ina mai asida mahakna sak thongba loiduna mahaki mapuroi gi manaw nupa Dejendro gi mayumda ising loba salingem miyamna yum mai sak le haina lawrak patigi thoktung yenglobada mahaki yum oirang kibani hairi mai chap gi thadogasi lupa lak bahum henbi gi malsang yaukre mai asi matokram horok kibana haiba hojik phawgi khangmagamdri thadogasi awaba nanglaba imung manungda oinam assembly constituency ki MLA L Radha Kishorna seloina lupalising kun amadi GCI bandal mangaga mating pangkhre amadi kaino gram panchayat na lupalising mangaga senpam mating pangkhre MOBC Department Income Jalisini Taradagi Muslim Purup Singi Sakhat Thorangi the Bak Pai Kalibas Scheme Singi White Paper Putona Manipur Muslim Welfare Organization Tan Kiba Demand P. Dabaki Mayok Tangasilo Basiki Tomi Singna Wakan Infam Pamdana Protest Tokre Hata da Satakipa Wakan Infam Sing Asiki Matanga Lup Asiki President Abdullah Patan Haikibada Taliban Demand Si Tasi Kun Pawi Manunda Manipur Lagana Tabak to on talk about memorandum Kaya Pisindana Taksin Kibani Adubu ngasi pawa lenga na kangsin usina na laitok pa yaning de asigumba lenga ke thonga sina pangal singbu nam tharabara haibi ke singna ba laire loina na congress na lenga paringi matamda muslim singu tongan ba directorate ma lingna ba cabinet phamdana ayaba pawa pikrabani adubu anoba BJP lenga na namsinduna thambire BJP election manifesto da pawa haptana tongan ba directorate thamgani haina thajaba pi ba laikrabani adubu thabak to onthok piraktaba ki thawong asi hantana yengmani haina lawi maramaduna Atu matamda MMWO na talo demand pina batabak paikat piu. Masih pawat tu mina laisi labadi ban yaw na akan makongjang kiasang sinaba siyam sari haina akan mawafam tamlaki. Congress na cabinet decision lauram laba adum laba directive ado madu ngasi po implement tau daba madu salai daba haibase ta sengnamak ke har kana masi aso discrimination haina koi lauje maram maduna white paper ID MOBC department na minority ke mai na paikhat khiba tu hon 10 dagina 17 phau paikhat khiba scheme khuni ki athuwa matamda masi inquiry to bira kan white paper puthok piyo ai koi wakat mifam pangpham pham ne khanbi gano ai koi ahan bagi khongthang ni matung ina koi ngasi gi student protest sikatani government asin tabi data gadi ai koi ban strike na chingba khongjang ai koi sanction na bagi da Manipur Muslim Welfare Organization sem sabalo jare Manipur University ki campus manung dalai ba hostel ama ki room ama akaya toi thogal lamba ta sena ba mioi sigi matakta action lakhatti habi ki wahogda mahiroi singna Manipur University ke vice chancellor ki office ta thamjin kre banbayai Manipur University Students Union musugi election haidokponamit thasiki tarik kungi ahing nongyai pung amaram tabada union asiki election da Games and Sports Secretary oina mai palaba mahiroi L Nilakanta ki Kobru hostel number 2 gi room number 21 da sakang da singna akaya toi thogalam kibani Nilakanta masa laitringai tanjada ma ki room gi thongnau thugairamba firol potsai chaikhairamba madi board ta it is just the beginning haiba warol iduna aki piram kibani
थदोक असि मथांदा यूनिवर्सिटी असिदा इरांग लेरिंगी चैरक्ता election asida mai paglaba candidate kharana sinduna campus panungda thabal songduna harau kumai pangthokle haina ngasi gi khongjang atu saruk yakhiba mahiro singna pendaba phongdokhi mahiro sing aduna BC gi loisang yoraba matung mai mathau ningthina tawdaba BC amadi din khotakta pham thado nilakant gi rumda landaram gi thong yaningde we want justice haiba kholau ke lauki tungda mahiro sing adu gi marak ki mioi manga BC oiriba professor ade prasad pandey gi unakhi Vice Chancellor को उनरबा मतुंगदा नीलकांथदा की खंग मखाताना पिरकलबदी माकी security arrangement तौबा अकाय अतोय थोकलबा बाकी रूम सेमजिनबाबदी compensation पीबा security की अखन मसकिन थोरांग लोकटपा थोदोकसकी मतांगदा FIR loots तौदुना जेनबा सिंग सराक पीबा बदी hostel दा लेबदा bona fide ओइदबा माहिरोय सिंग थमदबा हाइना यानकी State ki thakta nomini sumna sathakadaba mapalak suba lauroi festival ngasi haudokre laumi buikai khumnaba madi malem imabo kurum jaba haiba timna pangthok pathoram asi state level lauroi festival observation committee na sinduna kombong awang sabal lekai da leiba IWSC ground da pangthokibani nasiki tharamatu da saruk yakiba committee asu convener KS Bina Sakina matama da ipai pusingna sanaraba law lingba madi khawbi mong nomonobi chitarakli Landamasi ki lau ubayaba mafam sing nomonogi mangsa lakpa mati lau misingi masing hantarak pasida aikoi punna ming sang mamata moiri haiki lau ling badagi horga khawba mati phau takpa phawbada aikoi ki ipai pusingna makutna sajaduna semjaba kusukulai singi mahutta ngasidi machine sinkre lau khawba matamda sana sathaba lining laisona mati khawbi mong matau sing ngasidi nathaiduna thambagi bibamda lakpataki gandaba yadi haibigi wakalunda festival ase pangtokpani haiki Festival asiga mari laina na maitei phurup ki nat ki oiba pena saisak khongjom praba thangta laurok sagoi paukhung sanaba kulang isai amadi laurok isai na singba kaya utke ngasi ki tharamatu da Konthaujam Assembly Constituency ki MLA Dr. Sapam Ranjan Su saruk yakhe Haukiba ing kumjal isini taramani da Haingang Police Station ki manung sanba lamlong gai da thokiba thok Rape case amaki matangda fast track court ki additional session judge A Nautuneswari Devina pikiba judgment adupo Women Action for Development Ward ki serola mana thagatpa pongdorokli Impact TV na media partner oiba Evening Star Film Production ki ahum seba amasung Sana Haurok samgi ahanba production aise nangi nattabara hai naming thonba Manipuri feature film ki yai patoni thoram ngasi pangthokre yuremba makha awang khunong mamang laikai da pangthokiba yai patoni thoram adu da film from Manipur chairman as Mongol Sauna Chief Guest Impact TV ki chief editor Yumnam Rupasandrana chief guest of honor amadi awang khunong gi pradhan dijamani thaudam na president oina saruk yaki aise nangi natabara haina mingthon ba Manipuri feature film asi romantic action thriller da based over film amani Bobby Hawamna direction piriba film asida Manipur ki masak narba mamiroi mukabla silheba artina amadi ithoina saktam langani hairi Waidagi oina maru oiribasi film ama puthonabagi ahanba thorangdi producer hama thorakpaduni producer thoraba matungda atai loina lakadabani producer thorakraba matungdagidi amuk yam maru oirise khoi afaba film ama nungaiba film ama thoido hinoba film ama ohenge haragadi khoi artist su kari su director su khandringeida khwaidagi ekhoina ahanba khangadabase khwaidagi munna khangadabase khoi script storylines khwaidagi oina maru Lanbongda punsilaipul haina mingthono film asigi preso ngasi report sorbon tingel da leiba film asigi director Dhanaraj Komdrang yomda pangthokre banbe abadi film asi poiring an bi film production ki ahum subakodol ni director Dhanaraj Komdrang na hai film asi maru oina state asigi hogalak liba talent leiba naharul singbo promote tongnabagi pandam da puthokpani film asigi producer na TS Asalatani Film asida Ratan Lai, Gayatri, Asalata, Kubir, Isau na singba basak naraba artist kaya na maru iba role sing Lowry. Vision yung message ako yung sige soide iba ako yung kunai sida politician po ero adigi any misam paza po ero soide iba mayam sa ina pagida utok siya na ba na sa bahay tara. Vision yung message ako yung sige Impal West District ki manung sana laiba Kamaran deki pungye bigi oza
Thoksom Girani Singh Hokiba December Kunda Laikidre, Oza Thoksom Girani Singh in Gumjala Singh Lising Masavan, Humbutra Humda Manipur Sahitya Parisana Piba Award, Vidya Bosan Amasung Atayatopa Award Kaya, Pankraba, Sanglareva Pungi Oza Amani Haina, Kamaran Ipoton, Regional and Traditional Arts Niketan, Kirtan, the Sero Lamada Potorali, Lonena, Ozasna Lakidabada, Kirtan, members in the minute and it to be left on our Ponto Kibakalona in one of the so Sarugiari Haina, Sero Lasina Makatari. Swachh Bharat Mission की मखादा पब्लिक टॉयलेट मनी संगाखरे बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंग दलाइबा मफम मरी अदुदी फुबाला निंथौखो मोइरांग अमदी तौपोपीदनी टॉयलेट सिंग अदु सिविक एक्शन प्रोग्राम की मखादा कुंथानी सुबा बटालियन सीआरपीएफ मणिपुर अमदी नागालैंड की आईजीपी विक्रम सैगलना संगादुना मियाम सिदकी हारिबा टॉयलेट सिंग असि पुना लुपा लाख मनी चंग साखिबनी आईजीपी विक्रम सैगलना हाई मणिपुर की लेरिबा नेशनल हाईवे अनीदा पुना टॉयलेट कुनमंगा साइड वे दा सानबा होनरी हाइना फोंदोकी मथंग सही की फेब्रुआरी 13 की मार्च 19 फाव मणिपुर सिंथुंगना मिजल्स रुवेला वैक्सीनेशन कैंपेन पांगथोकनी हाइना इस्रेल हेड सोसाइटी की सेरोल अमन हाइरकली लोइना अप्रैल की तांग 9 मापन अमसुंग 10 दना अनिसुबर राउंड की आईपीपीआई पांगथोकनी हाइना सो सेरोल सेना मखा तारी हौजिक सानब की पाउदा मणिपुर की नुपी इंटरनेशनल सकोल कांगजई सानरोई तरेना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर पुथाकत फोंथोखरे ngasi manipur gi laingagna lokhiba wareba mana manipur gi nupi international sagol kangsai sanaroi taret pu makhoi ga chana thabak amam piragani haiba wafam asigi matangda sanaroi sing asina ngasi mapal kangsai pung pangtokhiba paumi singa unabagi thoram aduda sarug yakhiba thobal district manung sanna leiba laisang phemdagi el thadoi khengmandagi romabati amadi kairakti es subita devi aduga imphal east district ki porampat thawan thabadagi case habe केस दबेती कोंपाल खेत्री लेकाई तेज तानागा लोइना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की इथाई वापोपी की एस लांगलेन हारिबा सानोरी सिंह असिना मणिपुर लेंगा की चीफ मिनिस्टर एन बीरेन की मफम थागत वारोड पीकी आईडी चाही कुनमंगा हेना सानराबा मतुंग सिदा अखोइना ममांगी सरकारना अखोइबु थबक पिबिने हारगा केदा अखोइगी नुपी पोलोजे पिबिरमदबा अदगिदी अखोइगी जी लाइबा अखोइगी सरकार अखोइ काय खुनदा मति चारबा अखोइगी सेम अखोइ सार बिरेना अखोइ नुपी पोलो प्रा सिंजिबु हिंगनबगी दमक्ता अखोइना थबक पिबिउ हाबा मतमदा अखोइ थबक पिरकपजे अखोइगी अदुगी मति अखोइ नुपी पोलो प्रा सिंजि हिंगनी अदुगा अखोइगी पोलोगी थाइनादगी लैजराइबा अखोइगी मसाना सिसु मांगारोय अदुगा अखोइ तसेंना हारगदी अखोइ याम थिना नुंगाइजब फावे अखोइगी वाखलदा अदुगा अखोइदी मा अखोइगी ऑनरेबल सेमजे काय खुनाजरा ऑनरेबल सेमजे अखोइगी इसोरमंगने हाइना अखोइगी वाखलदा थागत अहानबा YGC Cup Under 14 Boys Day and Night for a side soccer tournament के semi-final match सानना सेम साब लोइखरे टूर्नामेंट की अहानब सानकी क्वार्टर फाइनल दा BSC बामोलेका की सानरोई निशान मैच की तरा मरी सुब मिनट पांचल चनख्रब MBFC टीम A कवाग सानरोई लमयान बना मैच की कुनिथोई सुब मिनट पांचल चंदन मैच असी ड्रॉ होइबदगी किक्स फ्रॉम पेनाल्टी मार्क्स सानबदा BSC बामोलेकाना MBFC टीम A कवाबो पांचल मरी ओमना माइथी पीखिबगा लोइना अनिसुब क्वार्टर फाइनल दना MBFC टीम B कवागे सानरोई रोशनना मैच असी तरुक सुब मिनट चनखिबा गायरबा पांजल अदुना रेसो कोम खुनबु पांजल अमसुइन दमाइथि पीखी टूर्नामेंट असी गसी सानखिबा अहुम सुब क्वार्टर फाइनल दा YCB ब्रह्मपुर की सानरोई गोविंदना मैच की 35 सुब मिनट पांजल अदुगा YGC टीम B कोम खेती लेका के सानरोई जैक्सन नासु मैच की 23 सुब मिनट पांजल चंदना मैच असी ड्रॉ होइबदगी किक्स फ्रॉम पेनाल्टी मार्क्स सानबदा YCB ब्रह्मपुरना YGC टीम B बु कोंग खेती लेकाइबु पांजल मरी अहुम दमाइथि पिबा ngamखिबगा लोइना मरी सुब क्वार्टर फाइनल दना YGC टीम A कोंग खेती लेकाइ सादरे बिरजीत तरुण कुमार अमदि राहुल ना मैच की 13 13 अमसुंग 95 सुब मिनट सिंग पांजल अमम चंदना BLMEC उसेकौन खुनबु पांजल अहुम अम दमाइथि पिकी द यूथ गाइडेंस क्लब कोंग खेती लेकाइना सिंदुना क्लब असि सानबुंगदा था असि 13 की पांगथोक पाउखिबा सोकर टूर्नामेंट असिदा टीम 13 ना ग्रुप मरी थोना खाइदोक्तुना सरुक यारी हये नुंथेल सोकर टूर्नामेंट की अहानब सेमी फाइनल दा BSC बामोलेकाय बदी YCB ब्रह्मपुर का अनिसुब सेमी फाइनल दना MBFC टीम B कवा अमसुंग युम्बु ओरिबा YGC टीम A को पखेति लेकाय अनिना लंबा तौदनगनी
Marisuba Sector Trophy Lamlai Kendra Village West Men's Open for 7-a-side football tournament LSIC Lamlai Mai Pakre football tournament ki ngasi Lamlai Kendra ki banung sana leba Sector ki sanabung sana ki ba Nipan Suba Likta LSIC Lamlai ki sanaroi abosa amadi anos ani na match ki kun mga amasung kuntare suba minasing da san ki ba panjal ani aduna Bolero team B Sector bu panjal ani sinada maiti ba PK Satariba football tournament ki ngasu sana ki wapan suba liktana Pukhao FC ki sanaroi Raju na match ki taramari suba minat sing da panjal amamam san kirba patung match asi ki ahap matam ni fumato suba minata SY O Sajangi sanaroi tondon bana makoi ki sotanan leri panjal ama adu handok na match asi draw oi ki Satariba football tournament asi ki hayeng makata ban league match ani sanaragani IGAR South ki miye makada mapan suba sector San Rifles ki taruk suba San Rifles na hoki ba December 35 ki kun matoi pauba lilong amati kumal pas stadium da football selection trial pangthokre and the 17th World Cup ta team India ki captain oi kiba Abarsit amati India ke matangar ba goal san kiba section na selection trial adu conduct toki sanaroi satruk tara matoi na saruk yaki ki manung da satroi sama kuni thoi final trial ki dama qualify oi ki Final trial ki sanaroi kuntra mathoi bu Chandigarh Football Academy da sel ting dana leiba saba football amadi mahi tamna bagi dama khanki Mexico da pangto kiba World Archery Championship 2017 da lupa ki medal lor kibi lamdam asig sanaroi paunam lili sanu op ki taram pangto kre taram asai UNESCO Club Manipur ki mating The Southern Imphal Center for Archery Sika Koirau Tongju Part 2 na sindana Koirau Tongju Part 2 dalaiba Koirau Laisumang Community Hall da pangthokibani ngasagi tharam asibu sililang di basingi maike digi lili sanuda asamba khudol pot tamna kai khamna bot ki loinana lili gi maike digi maisau taret and birsaya maite charitable trust ki khutagda maina singbadagi soktuna ras medi city dalai kanariba tarau traki mioi amada mating pangboina Lupa lising tarag sek mana kosinaki panbayai sagolban khamnam bazar soyam direkta pokpi paunam lili sanu masana asigi national gi thakta medal kaya lobata natana maleng gi thakta medal kaya loduna lebak ase mingchat purakhabi sanaroini First Mayai Lambi Village Open Volleyball Tournament ngasidiki mayang Impal Bangon da hawdokre Bangon Sports Development Association asindana sathagadaba tournament se hawdokki thoramda Dalit Senag State Unit ki President RK Kaiku film actor Gokul lamadi film maker and Bobo su sarugyakhe Laliba January manga daki taret phawa Sai Center Guwahati da pangthokadareba nifumanga suba Sam State Weightlifting Championship ta Northeast State taki National Category ani referee examination conduct taunana ba Indian Weightlifting Association Manipur Olympic Association secretary Sunil Langbambo khalakli haina Manipur Olympic Association serolama da harakli loina national referee examination asida saruk yaning ba candidate singa la December 23 phawi manungda Manipur Olympic Association ki manung thilpung amadagi ahum phawi manungda form loba yagani hairi Kunithoi suba Y Nilamani Memorial Open Chess Tournament ki kasi taruk suba round sanaba loikre thasi ki taratariti ki singjamai thongam nei kai top lerakta leiba community hall sanaba hokiba chess tournament asaki ngasi taruk suba round sanaba loikibada ke Sanjoy bidi and Santi Kumar na point manga makai phanglaga tournament asaki mangjil thaba sanaroi oiri ai somokantana point manga phanglaga matung ina baga na A Sakri Tombi TS Govin ai Zaki M Madhusudan amadi KS Mirana point mari makai phangwa ngamba chess tournament sig sanori sing oiri Manipur Chess Association gi mi makada singjamai chess club na sindana chathariba tournament sida saruk yariba sanori yakai tarke manungda nupi masa sanori ama yauna rated player kulum daina saruk yari taski kunmari phawbda sathakata ba tournament sida switch round tare sarandana tournament siga to ehen tanari ayeng chathariba chess tournament siga tare super round sanaragani Manipur ki Sattler Mirabal Wangbo Indian Premier Badminton League PBL 2017 na saruk yaraba Northeastern Warrior khalle hari Badminton Association of India ki makata December kolhum doi ki lagle badu January taramani phaba Guwahati Delhi Lucknow Chennai amsong Hyderabad ta pangtokadriba league asida tongan tomba state amadi club sing ki team nipana saruk yagadori Bulletin headlines amona miyamda thamjage
Ningtham mifam ngasi aro benimita MLA ke mega sonona ILP ki matang na calling attention pukatna karamba matamda ILP bill puthokadori buna haina se minister da wahang kare Delhi ki Manipur ti Kendra House ta mai toin mut pam su sahi nori ba ngang thabak tawhal lamba ki matang da MLA ke soi ki sunna lenga ki pun Amasung Manipur Assembly na the Manipur Hill Areas District Council Support Amendment Bill 2017 passed.